Sveti velikomučenik Dimitrije, Mitrovdan. Sveti velikomučenik Dimitrije, rođen je u Solunu. Ovaj slavni, čudotvorni svetitelj bio je jedino dete dobrih i blagorodnih, ali bezdetnih roditelja. Izmoljen od Boga, kao jedini i dugo čekani, s velikom pažnjom je odnegovan i vaspitan. Otac mu je bio vojvoda, a kad je umro, Hristoborni car Maksimijan postavio je Dimitrija, umesto oca, za solunskog vojvodu. Posebno carevo naređenje odnosilo se na progon hrišćana, ali Dimitrije je suprotno naredbi javno ispovedao veru u Gospoda Hrista. Kada je car to saznao, Dimitrije je, znajući šta ga čeka, razdelio sav svoj imetak i mirno stupio u tamnicu, spreman na stradanje koje mu predstoji. Posle nekoliko dana vojnici su izboli kopljem svetitelja, iako su ga našli u molitvi. Tu u Solunu, hrišćani su kradom sahranili njegovo telo i na tom grobu su se mnogi isceljivali. Na tim grobom podignuta je mala crkva, a nekakav velemož Leontije, nakon što se izlečio od teške bolesti, podigao je nad svetiteljevim moštima mnogo veću crkvu. Sveti Dimitrije smatra se zaštitnikom Soluna, a Rusi ga smatraju i pokroviteljem Sibira. Zaštitnika sve
Oci, draga braćo i sestre, evo dozvolite mi da vas pozdravim na današnji veliki praznik svetoga velikomučenika Dimitrija Solunskoga, velikoga svetitelja, velikoga ugodnika Božjega i velikoga stradalnika za ime Božje i veru pravoslavnu, braćo i sestre. Sveti Dimitrije Solunski je živio u 4. veku, u vreme gonjenja crkve. Postradao je 302. ili 303. godine, iste godine kada je sveti velikomučenik Georgije i mnogi drugi mučenici, velikomučenici toga vremena. Sveti Teodor Tiron, Teodor Stratila, sveti velikomučenik Mina i mnogi drugi. I dobro znate da je prva 3 veka crkve bilo gonjenje crkve. Sve do Konstantinovog edikta 313. godine crkva je bila gonjena. To znači biti hrišćanin, značilo je biti mučenik. Postradati ovako, na ovaj ili na onaj način, da li mačem posečen, da li kopljima provoden kao što je bio sveti velikomučenik Dimitrije i njegovi učenici Nestor i Lup, također mučenici, da li biti bačen lavovima. Mnogi gospoda rimska je tada u Koloseumu gledala kako hrišćane raskidaju lavovi, divlje zveri. To im je bila zabava. Znači, taj prva 3 veka praktično značilo biti, crkva je živjela mučeničkim podvigom. Iz toga perioda su ostali velika svetila crkve, kao što je sveti Dimitrije Solunski, koji je odmah posle smrti, dakle, njegove mošte su postale celebne, počelo je da toči celebnu miru iz njegovog tela, svetoga i do dana današnjega tako se čini dole gde su njegove svete mošti u gradu Solunu, u crkvi svetog Dimitrija. Verujem da ste mnogi bili tamo, da ste išli da se poklonite, i bio sam i ja, i mnogi drugi naši sveštenici, klirici, i treba da idemo što češće. To je velika svetinja. Sveti velikomučenik Dimitrije je pomagao grad Solun neprestano, pogotovo u vreme turskih osvajanja, kad se dolazili da porobe grad Solun, jedan vojskovođa na konju belom i bacao sa zidina grada Soluna, i to su ljudi mogli čak fizički da vide. To on je štitio taj grad, ali štiti sve pravoslavne hrišćane i štiti posebno sve hramove koji su njemu posvećeni. I ovaj ovde u Šamcu i sve naše pravoslavne crkve, braći i sestre. Sa druge strane nas, dakle, ukrepljuje na podvig ispovedanja vere, da i mi u svome životu budemo neustrašivi ispovednici vere pravoslavne. Do juče kada je bio progon crkve u našem narodu, 45. od neko od vas ima starih ljudi, to je bilo vreme ateizma, bogobornog komunizma. I crkva je bila gonjena na brutalan način ili na suptilne načine, zavisi kako je bilo u kom periodu. I tada je bilo, nije bilo jednostavno reći ja sam pravoslavni hrišćanin i Srbin, jer si bio progonjen. Mi smo kao deca u osnovnoj školi, sećam se, to doživljavali tamo 60. i 70. godina. I tada je trebalo biti hrabar kao velikomučenik Dimitrije i reći ne, ja sam pravoslavni hrišćanin. To je bilo dovoljno u to vreme da bude čovjek ispovednik vere u nekom smislu. I tako je bilo kroz istoriju. Znači da se od mučenika učimo o toj nepokolebljivoj veri u Hrista i da ispovedamo kada je to potrebno. I u crkvi, najviše ispovedamo u crkvi kada dođemo u sveti hram. Gde ovaj čovjek ili ova žena idu nedeljom pre podne? Idu u svoj sveti hram, u crkvu. A šta će u crkvi? Pa da se mole Bogu. Znači to je prvo ispovedništvo svedočanstva. Prvo je kad primamo sveto krštenje. I kad dete, onaj ko se krštava kaže odriče se Satan i svi dela njegov, odričem se. I okreće se na istog da bi pripadao Bogu. To znači od toga trenutka kad smo ispovedili veru u Hrista i u Svetu Trojicu, u svetoj tajni krštenja, mi smo postali duhovni vojnici Hristovi. I treba da se borimo da budemo do kraja na tome putu. Na tome putu su nam učitelji i oni koji nas rukovode, sveti velikomučenik Dimitrije, sveti Georgije, drugi mučenici, prepodobni oci, koji su neustrašivo ispovedali veru Hristov, braći i sestre. Ako jesu stradali, Bog ih je ovećao vencem slave i ovoga vijeka i u večnosti. Eto, daj Bože da tim putem idemo. I drugo, sveti velikomučenik Dimitrije nije bio samo mučenik, on je bio, kažu oci, produžio misiju i propoved svetog apostola Pavla u Solunu. Jer dok se čuo u Rimu da je on hrišćanin, a bio je prvi zapovjednik vojske, on je za to vreme znao da će stradati, ali onda u gradu Solunu propovedao mnoge ljude
iz idolopoklonstva i nezaboštva obratio veri pravoslavnoj. I to je, dakle, njegova misija, mučeništvo i propoved. To je povezano. I treba sve ljude privesti u crkvu Hristovu. Jer mi smo danas ovde bili u Šamcu i hvala Bogu lepo, puna crkva. Ali malo vas se pričestilo, braćo i sestre. Samo nekoliko dečice se danas pričestilo. Trebali smo svi da pristupimo svetoj tajni, pričajući sa svetom putiru. Svi koji smo kršteni, svi koji smo pravoslavni Srbi, a verujem da većina ovdje u ovome hramu jesmo. I to bi bila naša ispovest, to bi bila naše ispovedanje vere. Mi samo ne samo da verujemo u Hrista, nego možemo i želimo da se pričešćujemo njime. A crkva nam to omogućuje upravo kroz svetu liturgiju. Ja ću na tome raditi da nas više se pričešćuje u hramovima. Slobodno pristupajmo Bogu živimo. Bog je naš nebeski Otac. I daruje nam sebe u svetom pričešću. Znači, daruje nam samoga sebe. Ne može više, Bog nije mogao više da učini nego što je postradao za nas na Golgoti, ali je nam dao svoje telo i krv da pijemo, da se njime hranimo. Kako? U svetoj liturgiji. Kad sveštenici služe, dakle, vrši se pretvaranje hleba i vina u telo i krv Hristovu. I onda se svi verujući mogu pričešćivati i treba da se pričešćuju. Ne da budemo kao u teatru, da smo došli da gledamo šta se tu događa. Nego želim da učestvujem. Sveštenik iziđe i kaže, sa strahom, Božjim verom i ljubavlju pristupite. Šta to znači? To znači pristupite da se pričestite. Ko? Dvoje dece, troje ljudi? Ne. Nego svi da se pričestite. Svi da se pričestite. To je punoća. To je u stvari mučeništvo. Isto. I time ja ispovedam veru u Hrista i veru u sveto pričešće, veru u crkvu Hristovu, svete tajne crkve i tako dalje. O tome ćemo, hvala Bogu, imati vremena da govorimo, da postanemo narod blagosloven, da postanemo narod crkven, liturgijski narod, narod koji živi svetim tajnama crkve Hristove. I onda će u stvari blagoslov Božji doći na nas i čuvati nas i naše svetinje i naše manastire i sve pravoslavne Srbe širom vaseljene, braće i sestre. To nam je cilj i zato ćemo se moliti Bogu. Prvo, ovu našu decu koja je danas došla ovde, da idu na pravoslavnu veronauku, da se uče istinama pravoslavne vere. U pravoslavlju neće ništa zlo naučiti, samo će naučiti da vole Boga i da vole bližnje svoje. To je naša filosofija. To je naša filosofija. Ali taj put je krstonosni put, zato su naše crkve ukrašene bezbrojnim mnoštvom učenika. Od svetoga velikomučenika Dimitrija, Georgija i drugih do dana današnjega koji su postradali u Drugom svjetskom ratu u raznim logorima. U ovome najnovijem ratu od 1991. do 1995. godine. Dakle, na sve strane Srbi su bili raspeti. Ali, da se vraćamo, braćo i sestre, svojoj crkvi i svetim tajnama naše crkve, to će biti put spasenja i to će biti blagosloveno. Zahvaljujem ocima koji su ovde danas pripremili ovu slavu, gospodinu načelniku opštine koji je ovde došao s nama da bude zajedno ne samo u društvenim događajima, nego u liturgijskim, crkvenim, tako i treba da bude, tako su živjeli naši Nemanjići kroz istoriju. Prvi su bili u hramu, ali su prvi bili kada je trebalo da budu i na čelu svoga naroda u svakom smislu, ekonomskom, političkom, društvenom, i to je dobro i to je blagosloveno. I vi, braćo i sestre, da dolazite u ovaj sveti hram i da nosimo bremena jedni i drugih. Time ćemo ispuniti zakon Hristov. Živjeli, Bog blagoslovio i svako vam dobro darovao. Sreća vam, hramovna slava, Bog blagoslovio molitvama svetoga velikomučenika Dimitrija Solunskog. Amin. Blagoslovite, osjećeni da se u ime ovoga